Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite wingi bwa antu rutere rwa Kirimara no bwitite bukinyiaga akiaria mathikone ntere cia Kathagara egamba ng'ombe. Njuki augite bubu buriretwa ni unyui na utumiri bwa nchobi ndegeni watho na nagwita na mbere na kuga kiri bara bararombete baruga cia gwitithia na mbere biashara cia wendia bwa nchobi kiri arombi ngiri imwe bombeta kuthaba kinenkanira baruga ijikire antu magana jana kikenda kunyia wende wa nchobi kaunti neu. Samuel Gaishma gatarire mathikoni ma Esther Chamugiri ntere cia Kathagara wadi ya egamba ng'ombe ura akwite ari na ukuru bwa mianka 117 ara gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite ati migongo ya rutere rwa Kirima Kirinyaga nithiete gutakanya kara ituraga nako ka mbere kwigwa iri na antu barabaingi buru Kenya. Njuki ariuga untu bobo boriumania na mbeo mbithi baingi kugondwa inchobi cia ibango irachiongerekete muno ntere ino. Wajia kweguruka bantu betwa Garissa kuthie etwa Marsabit mau nimo mantu mara maina ciana imingi thaino nukumya gitumi kwetu mbere ukathikiriria gwa kathimbo ikithomo bara ciana ni 7 ciana ni 5 ciana ni 10 nuntu namo manyunyaga mwere makaria nkima ire na mirenge njobi cia kimango njobi ire itindime njobi itimbitikirije thirikari ithiritie ndaka cietu nundu njobi nu ire amengeri ruthwa nkinya na ndawa ire itutumagira mochari ku preserve mwiri itikagithatha ugicha guchutha ndaka ni mbithi mwana mucio no mwere magire na kiagurana bau bangi atinda na njirani akiutha kiuthi na guti indu ikwira mbere. Ariuga thirikari yake ni irutanirite kurwana nchobi no ara akuga kiri wejani bwa license cia ba buraburikitie rua iba magana managake ipetwe license kaunti ngima kuma kiri aene ba ngiri imwe barabarombete kwewa license inu. Ini ndiru neragwa ugacha kubinga nchobi guku tuona kura na ure nino ni ciekare nituciokia Kenya baria ari thiini wa Tharaka Nithi baria ari 1974 bwegwa ni baba turi nchobi ukamione tukuru bonka na wacha kumiona kathoge no ngamba emwe te wathungira wa bantu bathungira lugitoni kwi namba uga muntu ondo ina nyamu gwitwa own land ire te ploti ya thirikari yandikithitwe anogacha kuigwa wandi gwikirite babo na utegacha ku apply no zitu kunengera approve. Njuki na pete akaribaba wira nebo kubaikira roje nterino na nkuruki kubakira wadi ya maternity chibitari ya Egamatundu. Tukipata hiyo maternity hapo watu waache kwenda Chuka na Kibugwa, watu wa Kathagara watashukuru sana. Na tuko na Mbati ni mmoja wetu hapa anaishi hapa karibu kogwa nake nundu augire miaka ino 5 nugwenda kugena kana gengi utimenya pengine mwekuru wake agethirwa aria akina biroko Egamatundu anogacha kwigwa tiniyunkagira mwana ku nena ndaka na majutho kuringa bume kali sawa kwa matanite ne bwana karani itengenezwe. Nkiripotera weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma.